Voz de Radio Fiel. Voz de Bonaire, pa grande e chiquito, e rádio que sempre tá bom. Saludo, buon tardi. Que retorne come cava, nós chegamos aqui lá de nosso programa de deporte, nós trocamos um rato a fazer algo urgentemente, nós temos que atender. Pero nós temos para dar um artigo que nos informa de deporte aqui na Voz de Bonaire no 24.7. Saludo para nós português. Saludo para nós amigo Noche Willem, que avete trempa. Noche tá criado nossa segunda noite contato mundial lá. E passou, mundial Noche, mas é sai mundial. Sim, mundial. Mundo da drive. Nós taranga sali mesora com nós informação de deporte que nós temos para mira que pende nango tá sigue beisebol na corso, não? A mim mesmo bom fanático de Wildcats faz tempo e muito, me dá muito com minha mama na que tá grande fanático de Wildcats. Saludo para Yolanda Eisenaya na Corso. Wildcats campeão 2022 de beisebol double A na Corso. Depois de estava dando uma série interessante com Santa Maria Pirates, aí a Wildcats também titular vira campeão de beisebol e double A aí na Corso. Essa é a informação que nós temos para bom. Aí a banda não foi mencionada, a menos bisabo com Bogart. Essa aqui está Sander Bogart. Está ganhando de 5 Silver Slugger Award. Para que tu sabe como eu mencionar o nome de Sander Bogart e sobre coisa interessante, vamos me entender o nome aqui. Aqui na Bonaire também, o trefa um time de futebol que vai trecha na plantel grande sini para o próximo campeonato. Nós compreender que é uma letina de senha como se adrei ronda Bonaire que Feliciano. Não já quando uma bala, não? O tempo vai parar o velho uma bala. Uma bala sim, passou hoje tem nande é uma letina senha na salicaia. Buscando um gado, portanto se bobo pare na diz ponto de pia menga gol, bota ganhar algo. Tem senha dentro, mas que tu maleta de senha tá drai. E bisa rosa, bota mas como se drai com maleta de senha caba. Papai senha da gente livre. Papai senha da gente livre aí. Até maleta de senha da drai ronda em caia. Tanto para coach, tanto para deitei na sem papel, deitei na com papel e também para uma dona de lá que já a começar a mover de um time para outro time. Que me de Shonang, futebolista não tinha qualquer maleta para maleta na riba cai, qual não tá oferecer mais tanto, não? So no futebol começa a vai de um rumo de semi-prof com profissional lá que noite. Sim. Sim, nós aqui mais também nós temos para oferecer do novo stand a ver nós, porque outro Columbus Crew tá volve premia Eloy Room tá keeper de seleção de Kosovo, seleção nacional de Kosovo, tá guardo premia um dia mais para o clube de Columbus Crew. De um dia tremendo jogador de Columbus Crew aí na América de Major League Soccer. Esse aí tá o que nós por donamos de informação mundial tá na caminho de coisa interessante também para o que está tratando mundial para sobre todo equipo não começar pouco a pouco um tras de outro prometo dia 13 todo equipo não mestre entregar na lista de 26 jogadores maioria equipo assim ele acaba Brasil tá ONU Holanda apresentar sua lista ayer Uruguai também tá entregar na lista Alemanha entregar na lista, França entregar na lista, Inglaterra também entregar na lista, Portugal também com lista forte para o Mundial. Feliciano também está na lista de 26. Se nós miramos Feliciano também na lista de Portugal, não sabe que seu trabalho está assim, tem a seleção de Portugal, pero não também entregar na lista para o próximo Mundial que está começar dia 20 aqui uma semana aí nós temos um mundo de mundial caminho da vai ter weganan que vai estar interessante para nós que banda na onde não está weganan de Argentina weganan de Brasil é o mais importante tá so agora que nos isla está completamente holandês quando eu vou virar da holandês vou mira
Entonces hasta fanático nan di no sé nan localmente también ta hopi lidiar com selección de Holanda que me di kaya tabaita maneira awa hopi awa oranho no achi bo mira con awa tabaila man e coloque awa tabaila man Ele tira, não? e coloiteira ta maneira oranho Sim. pari parasi Sim, mas nós temos na clay, nós temos em bar. sim Ele bar o outro. essa é sinal de color oranho. Ah, mas vamos Sim, tu rene nanta consumigo com a nota Holanda começa a mandar sua mensagem nang bom nang kiko to vai passar segundo nang den mundial off na lo tem outro plano para com isla. Sim, não não só tem deporte não. Não está dentro de deporte, não está. Então, seleção de Holanda começa a pintar até a mão ronde boneiro, oranho, dor de terra, que tu vai a mão, é água que tu chove, mas já duro mesmo, que para que tu não acha, água llena, tem me casa, dá, tu me caixa não é boa já. Seguro. Bom. Então, claro, mas aqui papo que o povo de tópico, que um dia como te quer vir no programa, mostrar um par de vídeo, que tu recebe, não kiko vou falar, den futuro, a la que ela vira passado. Isso é o assunto de. Pero já, nós não temos isso aí. Nós temos deporte, agora que outro dia nós lutamos e parte aí. É assunto de água aqui de Ambuana. Sim, maneira nossa papia, lá nós vimos bem aqui a notícia de deporte aqui na Boneiro, tremendo. E nada, ayer arranca sali, segundo vel de Elion Flores, campeonato de futebol de de nos damas. Ayer el campeonato arranca sali, nos hay un comunicado aquí, nosotros se le adelante también para nos oyentes. Secretaria General de FB, señora Janine Wong Loising, aduna un discurso chiquito na ambos equipos ayer en la vel de Elion Flores, na inicio de campeonato de fútbol de dama. Compalaga, interessante, so rond mundo, futebol de dama não está ganhando atenção cerca FIFA e diferente país não já acaba tinang team não de futebol de dama, na equipe não de dama, que não tinang campeonato não tá drei, e agora aqui na Boneiro nós também tem, já ano passado também já não tava um par de ano acaba algum equipe tá trein vai for Bayunga na e vai com seleção também de futebol de dama for assim na Gana mais experiência vai para começar a conhecer com futebol de dama também tá e quizás aqui em Parianha nos futebol de dama nos dama também tá profilar riba nível internacional de futebol de damas quizás não projeto para participar de diferente de organização ou competência na grande que tem de futebol de dama. A palavra de encorajamento e esportivismo entre uma dona na bem-estar de campeonato, se a senhora Janine Wong Loising está trazendo e dois equipos, depois de seu discurso, toca sua persona e honor para sacar a primeira bala para o campeonato por start sali. Resultado de Weganan entre Atlético Flamengo United Girls, que Atlético Flamengo tem seu time de futebol de damas também, chama United Girls, e ATC, Atlético Terra Corá, e você não entende, Atlético Terra Corá também tem seu time de damas, que está ATC Girls, vai como os seguintes dois equipos que topa outra era de primeira wega, na de 3 minutos de wega, Latoya Williams de ATC Girls a anotar o primeiro gol de campeonato. Prêmio para muito prêmio. Lute Valentim, prêmio para o primeiro gol de dama de futebol de campeonato aqui na Boneira. Eu guardo de Girls são muito muito. Sim, girls. Não, ATC Girls tá de muito muito. Nosso papel de futebol de muito muito agora aqui. Também tem história, começar a registrar 3 minutos de wega. Apenas wega acaba de começar o primeiro gol de campeonato de damas award anotar para Latoya Williams. Pronto, nós lo bem com pergunta.
Noche Williams. Tá bonito? Então pode essa aí não. Que mandi, caminho tem cor positivo, bota dentro. Sim, assim, né? Mientras na de 19 minutos, estava Hilda Lugeis. Essa aí sim vamos pôr su fã. Vou te pagar muito certo. Anota o gol empate para United Girls. Mientras que ATC Girls aqui da pone pressão e assim na de 22 minutos estava Virgin Weser que anota de 2 gols para ATC Girls. United Girls que da pone pressão riba Ewega e na de 43 minutos estava Tanisha Nicolás que anota o gol de empate para o equipo de United Girls. E para mitar vai sossegar com o score empatando 2 e desde 2 mitar ambos keeper ahayanan com vários atentos nan peligroso riba nan porteria. Estava na de 62 minutos com Danisha Martin a anotar o gol para United Girls e riba seu equipo dilante durante de Ewega. Ewega a terminar com o score de 3-2 na favor de United Girls. E o refrico a dirigir Ewega estava Carlos Purier, danke na fanaticada com a presença Ewega na fel de Elion Flores. Não se compreende que está em bata fanático que a baiwake muito muito na Ewega na de damas aqui aí na Elion Flores. Nós não também importa outra semana nós laga Feliciano buta portrait de dama nanka inka gol of tem chance agora Feliciano não tem chance outra semana nós está se parte aqui em cortico nós corre drop in para trazer para informação toque de deporte para busnang Romana nós está dentro mundial tá na caminha nós está tem não tem tempo mais que me andi me te querer me tá vai rifa galinha para de carniceria latino, pero nós legale para outro semana, já luna, ora que nós tem programa trobe, nós também assim nos pergunta para se na bogana, bogalinha de carniceria latino. Shonang, mundial tá den curva, começa a preparar, check turcos, pone turcos claro, para sobra tá luna, nós também desfrutar de união de afunde deporte nang mundial kuta uni hopiende trece hopiende junto socializar junto den luna kuta bine aqui outro nanta mama outro sugai só mirame que wagi noite wagi t-shirt aqui colou mais bonita mesmo Brasil hopi comentário rondo de Brasil kunang bai sim se não vai querer kuta para bolsa uma bira. Sim, assim está. Que man, pronto nós também nós temos de mango a 13 su ponto de vista arriba com esta mira final lo vai estar entre den equipo não, ela menciona Argentina, Brasil. A mim também lo bem com mi pronóstico para o mundial pro meio mundial começar e também analisar o grupo não também que tem. Pasina bisa bosan quem amilo mira den final. Mita começando bisa bosan já como comita Brasil, segundo me vai analisar equipo que o Brasil tem agora aqui, é equipo forte, mita considerar sempre o Brasil um equipo não forte do mundial que tinha tinta para chegar à final. E contra quem nós vai bisa durante de nós programa de deporte nós lo vai trazer e parte e dilante mirando com tudo o que ele não deseja se o pico ele está deseja se você deseja por exemplo Brasil Argentina por exemplo Brasil Holanda de final maneira que está agora aqui se você pensa Holanda está ali número 1 dentro do seu grupo Brasil está ali número 1 dentro do grupo, jamás e nunca não dois por topa outro den final. Não lo por topa outro sim, den semifinal. Pawakwa de nang tabay. Se não que topa outro den final, Holanda tem que sair número 2 dentro do grupo, Brasil número 1, ou vice-versa, Brasil número 2, Holanda número 1, para nós por chegar quizás na mira final entre Holanda e Brasil. Essa aí me pode começar na bisa, esta conta também mesmo coisa para outros selecionam, me por aí bisabo, que tem possibilidade se não por topa outro de grande final dia 18 de dezembro. Essa aí tá lucrando com o bisabo, pena não do fanático de Brasil, cultura é time. A 26 na uma dor com o Brasil a chama
Tite Ayama para formar parte da seleção, tem algum mal contento com o Dani Alves. Eu penso que compreender de com Dani Alves está em seleção. Para sobra, se você não sigue futebol internacional, eu pedi cerca, você não compreender. Eu penso que não compreender de com o Brasil está com 9 delanteros para encaixar gol, qual não está na costumbre. Não está compreender, pero me por vai explicar, prometo mundial começar, prometo que o de Brasil, me por vai explicar de com nanta escolhe a seleção da escolhe de forma e Kiko deitei com a deitei a evaluação a dorna para chamar den a seleção de Brasil e mesmo coisas com outra seleção também nós podemos analisar onde na maneira de Holanda, me estou contente com a 13 é muito amor. Xavi Simons, jovem que foi chiquito, estava com Barcelona, depois nanta bisa que para motivo de sen, ela sale foi Barcelona, vai Paris Saint-Germain, e não há sua oportunidade na maneira na espera de G, qual estava um prospecto na grande para Barcelona, se ela queda Barcelona, quizás o Xavi Hernández lota tinha em sua oncena de equipo de Barcelona, pero depois de ela vai para Paris Saint-Germain, não há sua chance para sua Messi, Neymar, Mbappé, um jogador grande, reconhecido mundialmente. Xavi Simons a decidir que também para PSV, então ela chega a Holanda de PSV para que tu rende abre su ojo para mirar aqui está Xavi Simons e Xavi Simons está fazendo grande trabalho para PSV aí dentro do campeonato de Holanda esta maneira ídolo perla precioso para o que trata futebol holandês e Van Gaal mesora a decidir de trazer Xavi Simons de seleção de Holanda qual é interessante para nós mirar com jovem aqui vai profilar na seleção de Holanda e conta também para me bisa Xavi Simons a participar em quase tour de seleção de uma bem arriba de seleção de Holanda e estava presente como de prospecto para o que trata futebol holandês. Queda pendiente, mas não chega na nossa parte final. Feliciana começou a cantar safe, começou a baseball, então aqui dentro agora aqui, ela canta safe, indicando que nós chega na hora para nós terminar o programa e nós temos noite disse que rato que isso trai notícia. Nós temos Fundação Academia Papiamento. A Fundação Academia Papiamento, nós também conhecemos o papel português, que está quase mescos com o papiamento também, que me andi Feliciano, ele vai estar contente, porque o seu idioma também zona de estúdio, não? Diga como Feliciano. O papiamento está para ser português. Vai vir, correto. A oportunidade para identificar-se mesmo com um idioma celestial. A mim está sendo programa aqui passou noite sempre Portugal, de Portugal, Lantina com a estranha com take over português. Carniceria Latino per carne mais doce, mais saboroso do mundo, de carne que você compra na Carniceria Latino. Tu já sabe, não tem galinha com a reps juicy, livre de fat, livre de hormona. Passa a buscar turbo costa na Carniceria Latino, que não tá bom sortir bala na Carniceria Latino. New World Supermarket sa kalong chung chang zeng at chinesing zeng anterior para iban anterior para baudin stash de montaña turta com sa kalong paso long ta vende bom barata long ta vende bom esa cámara ta vende porti ventana aluminium e ta vende tegels tambe en lo bida ko long ta vende tur midiri tire passa kalong e lo queda contento long ta guardava na caminho de Bailagun long chung chang zeng e chinesing zeng Ackerman Auto Supplies con ang Hyundai Mitsubishi tambe Ford. Muito recomendável, passa o modelo novo que acabia de Hyundai Mitsubishi também Ford. No lugar que Ford Raptor também tinha caia dominar e no papel mês de Ford Ranger. Ron Bonero passa, bota mira net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Eclipse tá onde é auto mais elegante, ora passa de carteira de Bonero no papel mês de Santa Fe. De Hyundai para boca da café, e Grand i10 e Elantra, mas também o modelo mesmo amo. O Pinete modelo é Tucson novo riba mercado, tudo isso aqui de Ackerman Auto Supplies.
Napa Autoparts, sur pieza para autos, paplo, patina condensa, beren puntias, Napa take da Napa. Ora botime se pieza para auto, na Napa vamos ser oil filter, fuel filter, water filter, air filter, tudo isso aqui na botanha na Napa Autoparts. Não olvidar que o Napa Autoparts tem tire também na stock, não tem bateria, não traz slang hidráulico e não está representante de tremendo seta que é uma Valvoline. Não botanha na Napa Autoparts. Special Security Services, seguridade de bocas, seguridade de serviço, vamos falar que demanda de quem cutar. Mas é recomendável Special Security Services, mas claro, Special Security Services, e não olvidar que não tem controle da câmara também, quando não está inspecionado tour e camarada que tem diferentes partes boneiro instalar. Perfeita Special Security Services, que o banheiro dessa cabeça, nada vai roubar. Loterias Pavo Real, caminha sempre vai botar ganador. Loterias Pavo Real, Romão. Botim pensei por Basuer TV, mas a dia cruz tá bom, mas é recomendável Loterias Pavo Real. Você sabe agora aqui na praia, vou swipe também, na EUF cantor de Loterias Pavo Real. 10 cantores de número Ron Boneiro, e com a mesma amabilidade, que mesmo smack, que mesmo amor da na Loterias Pavo Real. Suerte, Paue, na nome de Loterias Pavo Real. E vamos achar um rincão, para botar tranquilo, vamos achar um rincão. Gasolina, gasoil, bote gás chiquito. Tudo isso aqui na vamos achar um rincão. Não olvidar também quando diz que motor, tanto de gasolina como de gasoil. Vamos achar um rincão, para botar super tranquilo, na vamos achar um rincão, bom acertar. Fábrica de Blochi Valentina, blochi para blochi, tudo blochi inta blochi. Blochi 4, blochi 6, blochi 8, nossa papel de Fábrica de Blochi Valentina. Cabecinha para pilar, banco betão, mesa betão, balustrada, tudo isso aqui de Fábrica de Blochi Valentina. Tem Clementina, tem Martina, Paulina, pero cuidado para bom brua perder placa, passou é fun puta bende blochi, te sun que B, Valentina, é B de blochi. Punta Blanco Chicken Farm, é uma das tier, uma das duas do mundo, então que botar comprar na Punta Blanco Chicken Farm. Muitas escolas na mela gasa, com o web na New Wing, pero mais claro assim, estão de Punta Blanco Chicken Farm. Buscando dentro do bom tienda, dentro do bom supermercado, aqui na Boneiro. Mas claro, não olvidar que a gente inteira para mata também de Punta Blanco Chicken Farm. Cuitar para tour heavy equipment, na cuitar vamos estar. Vamos ser loader, vamos ser bobcat, vamos ser excavator, vamos ser dump truck, tudo isso aqui cuitar. Na de porta e ventana alumínio também, estoque de mais grande na Boneiro aqui de porta e ventana alumínio, tá na cuitar, vamos estar. Cuitar Romano Antavardabo, claro, na calle Corona pegar com Tung Fang Store. E Tung Fang Store, vamos ser algo para o bistinete, é recomendável Tung Fang Store. Vamos ter perfume, Tung Fang Store. Vamos ter coisa para ser casa bonita, Tung Fang Store, mas claro. Não olvidar que o Tung Fang Store tem panha também, não tem jeans, não tem blusa, não tem também turcos cubo, tá pensa de tremendo negócio que você tem, botar aí na Tung Fang Store. Não tem machine de coisa, masha o picos me santing na Tung Fang Store. Se que lisa bom me certa. Oficina número Nostreia, Ingrid Ruth, vamos a oficina número Nostreia, mas claro, Nostreia. Agora vou chegar a Boneiro, bom porque assim dá a furba, suerte de oficina número Nostreia. Vamos a, não tem 10 cantores número Ron Boneiro, não tem na Hof cantor situado na Playa, tudo isso aqui, Nostreia, Romão. Porque ganha número? Compra o número da Nostreia. Mas, claro, está guardado. Flamingo parte rental, mas tu mesa para imensa tem chefe desta yoba está grel, tu costa para fiesta, Flamingo parte rental. Ba casa 2-3 via costa vai bom, de mesa casa trove, Flamingo parte rental. Divorcio da la dembo, que invita na bintu uma nota de divórcio, Flamingo parte rentals. Botin yuta sem primeira Santa Comunhão, Flamingo parte rental. Aba mira Sara, ama mira Abraham, fiesta tim, Flamingo parte rental. Flamingo Party Rentals, cria bom para tudo, comida para bestia, cachorro, puxi, cabai, cabrito, carne, vaca, touro, e também tem comida também para cães, pato, para o istur, na cria bom. Não olvidando que da caminho vai a tubaco, e cria bom tem comida para bestia, que cabia na cria bom. E também Constant BV, nossa amiguita Liseta Saragossa, Patum Saragossa, vamos ter WC bom, WC com taca sopa e água, me está recomendando o WC não
não que não tá bem na constant BV. Eu vejo um sistema que tá tra aerovacuum ou vos flush assim. É tá, le xuxa vai com nem tique água tá baixa e esse tá põe que tá menos água. Não me dá que não tem também é veneno que tá mata tour on croy também. Constant BV que não telefone 780 005 e vos swipe também na constant BV. E malas Surinaamse eten, malas die lekkere pizza, die bami en die roti. Oh, God zeg, oh, die maxi, ai, ai, ai. Doe je mensen allemaal, na malas Surinaamse eten, ja. Mitari je zo, Santa Comissa, popo yama tambe, i order bo bami, nasi, i tambe bo roti. Cabrito na forno, dan tin também galinha na forno, gestoofde geit, gestoofde kip, ja. 782-586 no meu telefone, Yama, mala Surinaamse eten, Jabiana já sabe já domingo. E União Mini Market, na recebi fruta e verdura fresco, ayer me passa tarde, aqui a quantidade de fruta e verdura fresca cabia na União Mini Market cerca. Patrícia, vamos estar com su cru na caia emerenciana, caminha com bota compra para fruta e verdura fresco, patilha, mango, milão, na receber também, anassa também, isso é mandarim de papel mesmo, dushi, União Mini Market. Bonela grande nosso amigo Mike, começar porque come duche, vou começar rosso, me rechiamo, vacanze come pan de hora à tarde, porque come bom pork chop, porque come bom lomito, porque me dá recomendado, começar nosso amigo Mike. Mike tá tremendo dentro sua comida, não mancha duche mês, é da cozinha mês, então você sabe, tá? Come te chupa dede. Ora data de Mike, com sua carne, com sua comida, não suculento que tá bem de babo. Neto bolhoras na guiné busto de Caia Betico Cruz e nanan, caminha busto tá de Betico Cruz. E não botar Mike sugar o para trempang, daqui de hora da tarde clapa servivo. Suculento. Mike, um saludo babo, que sauce que tá inigualável. Mr. Sweeper de nosso amigo Jerry France, vamos começar botin maneira bo clico tá olhando malo, então olhando rolo que tá pensando, che, sacabe o ayame que olhou que tá conho, rolo malo de bestia putrid carne, não, lá me se sweeper dá-lhe lavaba, limpi, porque me se sweeper dá-lhe com lavado, mas que este olhou, esta douche, mas olhou e perfume da bem forte container, lo gata me se sweeper la bem limpi, pagamento terreno não também, não me se sweeper da penha tour e terreno nan kuting aqui na Bonaire kuting Casalong bisa sipa da dalang neti para te quietombo. E aia aqui por fim nós volve celebrar nossa cultura. Nós que sigue celebrar maneta costumbre. Esse é importante para nós todos seguir cuidar nos mês e seguir cuidar outro. Botava taça como por volve passar angua contra corona para botar melhor proteger. Wak na www.bonaire.gov.com ou chama 0800 passar na onda e que dia por volve passar angua contra corona. Sigue cuida. Essa aqui é um mensagem do Departamento de Salubridade Público. Banho da Celibon melhorar seu serviço na cliente. Celibon de seu afã para melhorar serviço na abo como nos cliente, está evitável para llenar nossa encuesta com chance para ganhar prêmio na fabuloso. Entre 24 de outubro a 4 de novembro, logo recebi carta de Celibon na casa, caminha nos está evitável para llenar encuesta aqui. Botin chance para llenar encuesta aqui, até o dia 4 de novembro 2022. Van seguir o da Celibon melhorar seu serviço e ter Bonaire limpo. Llena encuesta e ganha prêmio na fabuloso. Celibon, Chef of Swipe, diz dal boss smile. Pago safe tá importante. Chef of Swipe, turmontante. Chef of Swipe, diz dal boss smile. Está fácil, seguro e automático. Hora de pagar por swipe, está safe e tá chepe. MCB. Mexicana día, hasta día noche, tu camina, mi radio está.
vos tenés en Radio Fiel. Voz de Bonaire, pa' grande y chiquito, en radio aquí siempre estamos. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. No lo olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otro poquita. No lo olvida con lo que bocinha. Nunca, nunca, otro poquita. A mi tacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Edição de Traz Notícia para hoje, viernes 11 de novembro. A ver, nosso programa, com nosso normal, se tem turno livre, nós não temos, nós temos como invitado uma delegação de Fundação Acadêmica, perdão, presidente de Fundação Acadêmica Pedagógica, com seu invitado, não? Papiamento, sim? Com seu invitado, não, relacionado com o Mayan, que também tem congresso, riba a trove, nos dois idiomas. Papiamento. Midilante, mi introduziba, mita natural nosso presidente, Midilante, que para introduzir su mesta, senhora. Rubén Seferina. Pues, nanta e dos invitados nang di congresso, e nanta me kirato lo explica aqui, parte di congresso na lo tuma, e nos lo elabora e intercambiar com outro intere tema. Boa tarde, bom início com nós. Danke, noite. Elsmarie, né, também sa Rabri Kibra. Quem também passa amanhã? Danke por a oportunidade. Boa tarde, Naturende. E amanhã, 4 da tarde, na Plaza Resort, nós também temos uma conferência de papiamento, em qual vai informar riba diferente projeto nang desarrollo nang riba terreno de papiamento den último ano nang. Tem diferente, tem 4 oradores, cada também papia riba outro tema. Nós temos conosco aqui Rubén Seferina, e também explica disso aqui de tema de G. Nós temos Joana Duarte, e também papia tocante multilingualismo, que está uma terminologia, que usa den encuesta que a Farah Class, Eric Meis e Alan Peter Castra a tene den pueblo de Bonaire para não pôr chega na uma recomendação para manejo de idioma para Bonaire. E den qua a sali que boneriano não avisa que nós temos isla que sempre nós papel 4 idiomas e nós que queda papel 4 idiomas. Pero nos quepa 4 idiomas que nós dominar para nos dominar na melhor, pues que enseñanza está mais forte den idioma nan e para classe nan a traduzir se visando que o pueblo de Bonaire está visa que é tão isla multilingual, nós tão isla multilingual, consequentemente nos que educação multilingual também. Então, para nós por compreender o que significa, nós pedimos a senhora Joana Duarte, que é um experto em enseñança multilingual, para vir na nossa conferência e explicar-nos o que significa multilingualismo em enseñança. Também, na Farah Class mesmo, que também com a investigação, também tem para explicar parte do resultado da investigação e também para explicar a terminologia que não vincula com o papiamento do idioma Matrix. O que significa? Que é Matrix? Que significa papiamento como idioma Matrix? Na explicação está que for de turcos na Bonaire está de papiamento e está ali bem back papiamento bolibay de papiamento. Se você saca papiamento for de tráfico som aí e costan lono pucana. Ok. Eu não dou um exemplo também. Sim. E Joana também. Nós também. Sim, nós também ribejer Rubén também para explicar bom. Nós também tem Marta Dijkhoff. Marta Dijkhoff também papel tocante de conceito de manejo de idioma
ku Academia Pavimento a hasi pa governo de Bonaire riba na petição que a queda entregada em princípio de luna aqui e explica que tá su que tendem manejo aí e que lo por hasi pa por implementar e manejo que significa si me se implementar e manejo si governo e também a Elandstraat aprove. Pues essa aí está 4 horas donan que também tem contenido tem algum lugar ainda na conferência são que participar por aplicar via se registrar via academiapavimento.com e dona seu aporte bem entende bem escuta o que está passando com o pavimento atualmente. Mas toma nota que que você não abrir live streaming que ainda pode participar via. Não. Motivo especial? Sim, sobre que nós fazemos live streaming então a sala está para blog assim, para tu rene que sentar na casa sentar aqui, então nós que mais tanto e gente não junto conosco, assim não vou criar diálogo, vou criar perguntas, assim não vou pôr papo com outro. E via live streaming é muito difícil para por manejar isso aí. Se também grava conferência e na depois tem vídeo que por compartilhar com toda gente estão com nós vai para o vídeo depois. Pois se você por logra para vai Plaza Resort 4 da manhã tarde, 4 para 7 vou por registrar toch. E bisa que logo não está presente, porque receber vídeo, porque já nós temos e-mail para nos mandar o vídeo, papá. Está grátis, hein? O congresso está grátis. Ok. Rubén, também começar com a abo de como sobre ela será sua charla com o manejo de idioma que ela vai ter e onde ponto não que nós confrontar com a introdução de pavimento sempre está sem financiar booking, material, etc. E você está fazendo um trajeto que netamente se é exitoso, lo abre fundo. Me referi a papiamento como reconhecimento como tal idioma de minoria a base de Conselho de Europa. Qual é o status da? Lo mi bisa leu mi que começar mi que começar bisa com dois últimos anos aqui de mi bisa tava bom para papimento na Bonaire em relação com Holanda de como para sombra nossa mera como ministro dentro da câmara a bisa que nossa regra para parte 3 para papimento que era protegido de parte 3 de carta europeu idioma regional ou idioma de minoria e ela visa também que nós também com acordo entre meio que me qual resultado está assim chama acordo intergovernamental para papimento na Bonaire. Lo que está sucedendo agora aqui que hasta o governo holandês manda pedir a Raad van State Conselho riba proposição de lei que lo será reconhecer papimento bom de tratado europeu que nós papel. Bom, Raad van State é constatado pouco de como o Raad van State da bisa uno. O qual o Holanda está propondo está correto, que vem de Raad van State mês da bisa o que está bom para papimento que está protegido de carta europeia como mencionar. Então, pero Raad van State da bisa sim, pero a maneira que você descrever não está adequada. Que vem de Raad van State manda na beco nacional isso que me agora que a na tá trando se contato com nada me tá trando duro para cumprir com o local correto sata bisa esta descrever adequadamente para que as coisas para certo parte den tratado que bem não está sendo correto sata bisa está contradizer não ao contrário rato sata bisa bons pero a descrever melhor sim mas compreendo então coisa também correto o Estado da Bispa, o governo sempre vai ter bisa com nós que fazemos, mas não me se bilhei novo. Que nós que reconhecer papimento, mas não me se bilhei novo. Porque tu começa a suceder de lei não que tem atualmente. Então, se não é suficiente. Não, correto o Estado da Bispa, caminha mestre bem lei novo, bem com lei novo. Que o Raad van State não está limitado a coisas, mas na lei não existente. Então, você está abrindo caminho. Está abrindo caminho. Pensamento que puder uma pessoa
qué diferencia entre ley existente, camino que está reconocer que hay cierto idioma não minoritario y si visita papimento, un poco cuál me que vos, sin más. Não, pessoal, é coisa procedural. Okay. É coisa, não tão coisa político, mas prometa a todo isso político que o governo diz que nós não está assim, ou nós não mira que nós não assim, nós não quer assim, mas nós passa parte político, que é uma decisão de execução. Ok. Então, na execução, o governo aqui faz pouco, então agora é responsável de não corrigir, então vamos seguir. Ok, agora minha pergunta original também há mais conteúdo nesse sentido que eu cabeça implementar manejo que não também fundo nas los esse também valutação me te queda sempre pouco cauteloso não para sombra lo qual que o resultado de uma vez que o parte 3 de este cadro europeu conta planificar com cada tanto há Europa, que vem da União Europeia, também controlava como que o governo faz para executar o tratado. Ok. Então, esse significa que o governo holandês me explica que nós tal, digo na nossa tal, que então é não top crítico, porque tu vê que na minha Holanda não se papi com não tá hope crítico, não tá pro, vamos idioma de minoria, não tá pro idioma regional, então não tá se tu cospa em verdade realizar, vamos idioma regional. Dus cultura é randvoorwaarden não tem por reconhecer. Yes. Então, se, por exemplo, é necessário ter método. Então, Holanda não explica bom de como não tem método. Então, comply or explain. Yes. Então, é coisa, permite cara um coisa mais importante, ver se entender coisa que nada. Você Holanda, tu comenta muita dele, toch? Tá para isso, tá serve, quem não tá serve, quem não tá serve. Então, o resultado na mesa. Não está assim coisa boa. Então, nada que perde cara. O problema vai ser que Joanne tinha pergunta mais para ocupar, mas estou enviando as donas, mas é contraditório. O lado está, é um tique moeilijk, mas aqui na Bonaire do Bissau é dois idiomas oficiais do papimento com o Holanda. Caminha holandês. Caminha tem que ser assim de book holandês, e tem que ser assim de método holandês. Então, esse me quer bem caminho pouco de como a sombra a investigação de fara classe com as pessoas para pedir. Esse também é resultado de manejo de idioma que vem de o governo OLB, mas adoptar manejo de idioma. Então, manejo de idioma que maneira tá dentro do papel tá bisa com sale foi a força de papimento. Então, força de papimento tá que tá na Bonaire funcionar como idioma de matriz. Logo tá de ficar com tudo. Mas, minha Joana, dia que ela começou a captar seu papimento, passou a comunicar que não de papimento. Então, se não treina com Bini, tá assim, nada, sim, papimento com não para comunicar. Você vai ter caminho aí. Então, a senhora habla espanhol em todo caso, é papimento conosco. Olha, de vez em quando vira papel espanhol, mas o papimento é comunicação. Então, se não treina com Bini, tá sim, papimento para por participar socialmente na Bonaire. Então, esse aí não descobrir a melhor idioma de matrix. Se tu gosta bem de papimento, sabe o papimento. Oké, Joanna. Uit het onderzoek blijkt dat kennelijk de bevolking beantwoord heeft, we hebben altijd 4 talen geleerd, dus wij zijn multilingual. Is dat het tekort door de bocht? Om te zeggen dat wij dus multilinguaal zijn? Nee, ik denk dat je moet een scheiding maken tussen de samenleving. Het is inderdaad heel meer talen schakelen. Elke uur gebruiken jullie 2, 3, 4 talen. Ik heb ook heel veel Chinese supermarkten. Nou, misschien komt ook nog Chinees erbij in de maatschappij. Heel divers. Maar wij proberen vanuit onderzoek om te kijken hoe kunnen we de brug maken tussen hoe de samenleving leeft, leert, spreekt en hoe dat op school ook een brug kan zijn om te leren. En nu is het een heel eentalig top-down systeem waar heel veel taalscheiding heerst, heel veel negatieve attitudes ten opzichte van het mixen van talen of het terugvallen op het papiamento om te leren. En wij willen juist de kracht daarvan herkennen en de leerkrachten empoweren om te weten hoe ze dat systematisch kunnen doen om de meertalige kinderen in een meertalige samenleving, ook op een meertalige school, goed te kunnen leren. En vanuit onderzoek is het niet alleen maar goed vanuit de cognitie, maar ook vanuit welzijn, motivatie en plezier op school te hebben. Wat klinkt
misschien is school niet altijd voor plezier. Maar als je iets leuks doet, dan doe je het ook veel beter. Ja, dat klopt. Maar jij komt vanuit een achtergrond, zoals ik begrepen heb, vanuit het Fries, binnen het Fries. Waar is het bilinguaal? Nee, we hebben 3-talige scholen. Daar ga ik ook morgen alles over vertellen. Dus we hebben 3-talige scholen met Fries, Nederlands en Engels. Maar sinds 2015 komen deze 3-talige scholen naar ons lectoraat, dus de onderzoeksgroep, toe met de vraag... Maar we hebben 3-talige scholen, maar meertalige leerlingen. Want die spreken Pools, Arabisch, Oekraïens nu. Nou, hoe kunnen wij een 3-talig systeem wel welkom maken voor iedereen in talen die wij niet spreken? En met deze vraag gingen wij dan met de Friese leerkrachten om te kijken hoe kun je een 2- of 3-talig systeem wel zo inrichten dat alle moedertalen van de kinderen wel op school een plekje krijgen. Oké. Ik heb dus toen deze heren dus een onderzoek hebben gedaan, heb ik ze ook in de radio gehad. En wat mij opviel was dus het verschil in de waardering van de talen. Ja. En kennelijk, en dat is mijn collega die zegt altijd, kennelijk schuilt er een heel groot gevaar in het feit dat wij, van Papiament sprekende van oorsprong, andere talen meer waarderen dan onze eigen taal. Dus met de grote kans dat die andere taal, zeker die dicht bij ons ligt, Spaans in dit geval, de Papiamento verdrijft. Ja. Is dat een reëel angst, een reële vrees? Van wat ik heb begrepen tot nu toe en ook het gesprek en wat wij net hadden, er is een vitaliteitsindex bij UNESCO, dat kan iedereen googlen, vitaliteitsindex UNESCO, gebaseerd op 5 pijlers. En een van de pijlers is natuurlijk taalgebruik, dagelijks taalgebruik. Nou, daar heb ik het gevoel, zoals Ruben net vertelde, dat het toch een centrale rol voor de interpersoonlijke communicatie in de alledaagse interacties. Dan is er ook nog intergenerational transmission. Dus hoeveel procent van de ouders geven de taal door? En als ik het goed begrijp van Else Marie, is de meerderheid van de Papiamento-talige ouders geven de taal door. Dat is bijvoorbeeld bij Fries anders. In de jaren 80 en 90 werden heel veel zorginstellingen en de scholen gaven aan de ouders het advies om misschien toch het Nederlands thuis te gebruiken, waardoor heel veel Friestalige jongeren niet meer zijn gesocialiseerd in het Fries. En dat is nu een heel groot probleem. En de kinderen zijn nu 20, 25 en zeggen, ja, ik ben eigenlijk Fries en ik kan mijn eigen taal niet. Dus ze hebben wat identiteits- en identificatiesproblemen en zeggen, dat was een fout van mijn ouders toen en van de school toen. En dat is hier denk ik niet het geval met Papiamento, als ik het begrijp. Maar de impliciete taalhiërarchieën, dus het waarderen van groter talen met meer economisch belang en die misschien interpersoonlijke relaties met buiten Bonaire faciliteren, dat is er wel. Dus daarom moet de school ervoor zorgen dat deze misschien impliciete mentale hiërarchieën op school niet heersen. Ja, maar we hebben een klein ander probleem erbij. We worden numeriek kleiner. Dus de gebruikers worden dan kleiner. Het ligt al in een schaal van 1 tot 3. Dus 1/3 die Papiamento spreekt en 2/3 die dus... Maar daarom juist die bescherming. Nou, daarom ga ik dus daar naartoe. Het is niet alleen dus de waardering, het is ook dus numeriek. Ja. Dus ik zeg, bij een benzinestation, daar zie je meer andere mensen dan... Ja, en dat is hetzelfde als ook met Fries. In Friese was het natuurlijk heel erg... alle migranten gaan naar de Randstad, maar nu ook niet meer. Dus we hebben, toen ik naar de Friesen ben gegaan, waren het 12% van de bevolking was buitenlandse bevolking. Nu is het al 18. En in Nederland over het algemeen is 25. Dus ook daar speelt het. En eerst waren alle Friesen bang voor ons, zeg ik maar. Ja. Die komen om onze taal, die al met het Nederlands moet concurreren. Oh god, Sodom en Gomorra. Ja. En nu hebben ze geleerd, eigenlijk moeten wij krachten bundelen, zodat wij, wat wij noemen de new speakers, dus die nieuwe sprekers van de taal aan deze mensen hebben. Want de Nederlandse mensen die gaan het niet doen of alleen maar voor werk of zo.
Maar migranten, die leren wat ze moeten leren om in de samenleving te kunnen functioneren. Ja. En als het Fries verkoopt of als het Fries nodig is in een Chinees restaurant, dan gaan ze het leren. En de kinderen ook. Omdat ze zich veel sneller moeten integreren in een meertalige samenleving. Dus die hebben dan begrepen, oh, misschien moeten wij die mensen meenemen. Ik heb ook Fries geleerd, alle cursussen gedaan. Geen probleem. Ik wil daar mijn leven opbouwen, dus ik ga het doen. Dus zij hebben begrepen, oké, niet vanuit angst, vanuit bedreiging, van ze komen hier en daar worden we minder. Maar zeggen, oh, hier, ja, bombini, maar leer de taal alsjeblieft, en daar hoor je bij. Okay. En dan maak je nieuwe sprekers. Helemaal goed begrepen. Wat betekent dat voor de onderwijsinrichting? Straks. Dus niet vandaag, maar voor straks. We moeten vooruit kijken. Nou, ik denk, ja, voor de oudere generaties toch een soort van omdenken. Vanuit de eentalige mindsets en attitudes en de top-down, het moet, einddoel. Ja. En richting meer kijken naar de taalontwikkeling, gezonde taalontwikkeling van kinderen. Die hebben een basis, een fundament. Wij vergelijken het altijd met een huis. En een huis is alleen maar stabiel als je fundament goed in de grond. En het fundament is natuurlijk papiamento of de moedertaal. En dan kom je een taal erbij, dus komt een verdieping. Dus hoe ga je de verdieping bouwen? Dan moet je een trap hebben. Als je geen trap hebt, geen verbinding, geen goed gevoel, dan moet je eigenlijk omheen en klimmen en dan val je. En dan een derde verdieping en hier nog een vierde verdieping erbij. En voor al die verdiepingen heb je trapjes nodig. Verbindingen, dingen die de mensen helpen. Dus om die verbindingen te maken in het onderwijs is wat scholen eigenlijk daarmee moeten oefenen. Ja. Oké. Laatste vraag in deze sessie voor u. Moeten we opnieuw beginnen met een discussie? Papiamento in het hele leerproces of papiamento in de eerste 3 leerjaren, papiamento als voertaal, als instructietaal, moet die de hele discussie weer opnieuw? Ik hoop van niet, dat deze discussie onnodig is en dat je zegt van papiamento moet eigenlijk een doorlopende leerlijn hebben. Net zoals die andere talen. Net zoals die andere talen. En die andere talen ook samen, ook aan het begin. Alle 3 talen in het begin en heel snel Spaans erbij. En dan, wat ik morgen ga vertellen, is ook dat je vanuit een translanguaging filosofie of benadering ook een brug kan maken naar al die andere talen van de kinderen. Het hoeft niet dat je leert schrijven en lezen, maar dat je symbolisch, qua waardering, gewoon de meertaligheid omarmt in je onderwijs. Dat begrip kom ik later op terug. Translanguaging. Translanguages. Sim, dá mais, sim. Mas é bom local que Joana da Bisa é minota querer e minota desejar, minota espera para a decisão landa trobe. Para sombra segundo é investigação de fara classe prova bom lá, maior não que tur 4 idioma. Que meni nós mesmos ori atapamento. Propriamente sim, propriamente despebeação, não. Não, esse é um método, né? Esse é uma maneira para como vai coisa. Me que bolar a atenção riba é acordo intergovernamental para papamento boneiro e denanta copiando holandês antena. Asquibi com para 2030 não muito mais nota acaba escola na boneiro e literal de papiamento. Bom, que essa é uma condição mais forte mesmo. Que aqui na 2030 todo mundo que acaba a escola, mas da literal de papiamento, mas por dominar papiamento. Que é liberdade diretivo de escola para bisa ter minota as exame ding. Eta caigo. Esse é um detalhe. Não detalhe, para sombra agora, para bisa é nome essa literal significa pues até que nível? Nós traduzir de nível a 2F de quando bisa é quadro de referência para papiamento que acaba de introduzir algum semana luna passada que vem nos bisa é muito mais de cada escola de nível. Ok, sim, tem. Então, naturalmente, pode curva para estar mais alto, mais é base, mais forte é base tá. Tá mais é possibilidade assim compreender devidamente o idioma natal, assim chinês. Sim, correto, sim. Onde é mentira, bij Mexico, onde é logro também que não mencionado, é hecho com o ministro de enseñanza de bisa bij overstag para reconhecer e muito grande MBO seu diploma. Bom mencionei. Não, nós não mencionamos esse aí. Pues directamente estaba un logo de Academia Pavimento, sino más tanto indirectamente junto con plataforma Unión Pavimento, junto con toda outra fundação de Aruba, Curaçao e Holanda, nós forma
plataforma União Papimento. Anto eu tenho experto nang também de idioma e junto nós a luta hopi e escrevi hopi comunicado hopi remetido pa assim segundo nós atende com ministro de Holanda tava papi dentro da Câmara papi pos não tá quadra pessoa não tava a informação correta nós tava shoot informação pois e esse é a resultado tava um caminho largo pero a resultado positivo sim que a cambia lei para MBO passa exame de papimento. Sim, recomendasse hasta amplio de que mais, não? E também do na recebilhas de papimento. Ok, que vai ser da amplia parte e também. E resistência quando começamos a ter já para ver departamental, sabia a ministra da hora quando não comida de bom, ela mengua. Você anda mais direto. Sim, não. Que antes nada conheci contato com ele, passa que lá mesmo. Que me di, assim aqui com antes nada nosso papel último com ele, é também se bom classe, sim, me tá interpretar conselho de rato na estado, que por bem lei novo. Quando esse acaba do estado que é mais grande, não só por antes nada também se está me interpretar com tassini, desse rato na estado que me que é coisa que me vai de repente então esse me tá por compreender tudo tempo acaba tá de com na 2000 outubro 4 de outubro 2020 ministro tá declarar a base de par de pergunta de par de membro de Tweede Kamer tá declarar não se proteger papimento de com foi não é olha pero para nós tá bom naturalmente mas bom que ela sucede então não coisa começar a cana com o favor que nós está necamente position moet staan. Als een deskundige... Nou, eerst die even uitleggen wat het allemaal is. Die translanguaging, ja. Nou, translanguaging begon als een soort van alternatief, een code switching. Dus dat je meerdere talen gebruikt. Maar dat je niet kijkt naar van welke taal gebruik je iets. Dat is meer een taalkundige begrip. En translanguaging is meer een sociologisch begrip. Als fenomeen in de maatschappij. Dat er mensen die elke dag tussen 2 of 3 talen schakelen. Dat weten jullie beter dan iedereen, denk ik. En dan... translanguaging in het onderwijs, dat heet een pedagogical translanguaging, is hoe kunnen we daar gebruik maken op een systematische manier en de leerkrachten helpen om de rijkdom wat daar is aan het schakelen van talen en hoe creatief en cognitief moeilijk het is om het goed te doen en dat te gebruiken, die vaardigheid te gebruiken om ook in het onderwijs dat te doen en het leren te bevorderen. Ja. Ik zit met een praktisch probleem. Ik heb ook kleinkinderen. Ik heb zelfs nu 8 kleinkinderen. Oei. En bij beide zie ik dus dat ze heel spontaan overwegend Engels praten en spelen en met elkaar praten en met begrippen gooien. Weet ik allemaal wat ze allemaal doen. En dan ben ik ook aan de andere kant ben ik zelf onderwijzer geweest. Dus dan maak ik me een beetje plastisch voor, zit op een speelplaats en die roept van hey boy, de ander zegt van Mati. Hoe ga je dat coördineren in een structuur? Daarom wat jij net zei in het begin, met plezier gaan naar school. Ja. Want ik kan me voorstellen als het Engels is dat iedereen enthousiast is en dan komt de juffrouw gaan praten over Nederlandse taal. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja. Hoe kunnen we dat in een structuur gaan gieten? Nou, daarom is het begrip van pedagogical translanguaging ontwikkeld om niet de lessen een soort van ongeorganiseerde kakofonie te laten worden, maar een systeem. Een systeem is dat je afspreken. Dat kan met kleinere kinderen meer dan met oude kinderen of mbo anders dan anders. Dus het kan natuurlijk, moet een soort van afspraak komen van hoe gaan wij het regelen hier. Even wachten. Het is inbellen, zo. Dat is even wachten. Hoe gaan wij een systeem voor vinden? En dat kan zijn dat je bijvoorbeeld 1 week hebt waar je van de leerlingen zegt, oké, hoe gaan wij dit deze week? En we hebben scholen die ook een soort van visueel systeem met zo'n soort van pendulum, waar je dan de nadruk legt. En dan afspreek je, oké, ik ga jullie input geven in het Nederlands, maar jullie kunnen antwoorden vrij. Want het gaat om het leren van iets wat moeilijk is in het Nederlands. Dus jullie mogen met elkaar spreken wat jullie willen.
Oké, nu gaan we oefenen, hetzelfde oefenen. Dus nu wil ik de input wel in het Nederlands hebben. En ik ga ook Nederlands spreken. Dus dat is de eentalige manier wat nu, denk ik, op school heel vaak is. Dus je kunt het een beetje als een soort van pendulum zien. Als de cognitieve last te hoog is, omdat het een nieuw concept is, moeilijk, wiskunde, modellen en zo. Dan laat je de kinderen met elkaar overleggen en vertalen en kijken en vragen ook in de les. Als het dan meer richting van oké, het is makkelijker, want we begrijpen het nu. Dan haal je de taalniveau omhoog in de doeltaal. En dat kan dan in dat dag papiamento zijn, Nederlands zijn of Engels zijn, bijvoorbeeld. Ik wil niet te detailistisch gaan met jou, maar nog een vraag die mij boeit is. Moet je dan de lestijden verruimen? Dat is 1. En wil ik iets gauw accepteren, dan moet ik voelen, there is something in for me. Dus het is een toegevoegde waarde voor mij persoonlijk. Als leerkracht of persoonlijk? Nee, voor de persoon, voor de leerlingen. Voor de leerlingen, ja. Kunnen wij, want dat zal dus straks de mensen moeten aantonen van dat het belangrijk is om het zo te doen. Want schreeuwen dat we multilinguaal is ook niks. Nee, je moet het zelf... Nou, kun jij dat een beetje aangeven bij Fries, dat het inderdaad meer lestijden vraagt? Of... Ik ga niet in details hoe lang, maar... Niet meer lestijden. Wij zeggen ook altijd, kwantiteit is niet hetzelfde als kwaliteit. Klopt. Mensen denken dat een taal leren hetzelfde is als een rijbewijs halen. Veel moet oefenen. Ja, precies. We noemen dat in de literatuur time-on-task hypothesis. En dat is het idee dat je hoe meer time in een task insteekt, hoe beter het wordt. En dat is ook zo. Als je gaat hier op Bonaire met regen rijden, dan moet je wel oefenen, zodat je niemand vermoordt in het verkeer. En hoe beter je het doet, hoe meer tijd je doet, hoe beter het wordt. Maar met taalleren werkt het helemaal niet zo. Want talen zijn allemaal met elkaar verbonden. Dus bijvoorbeeld, toen mijn zoon klein was, heb ik heel veel met hem in het Portugees voorgelezen. Maar toen hij dan in de Duitse les kwam, wist hij al wie de Gruffalo was, wie dat was, wie Sneeuwwitje was en al die dingen. Want die kennis had hij al van Portugees. Hij heeft gewoon getransfereerd. Dus naar die andere taal. Naar die andere taal. We noemen het teaching for transfer. Okay. Dus je kunt heel veel tijd in het onderwijs eigenlijk sparen, doordat je deze transfer maakt tussen de talen, expliciet in het onderwijs, waardoor je minder kwantiteit van nadruk op Nederlands, maar je moet de kwaliteit en hoe je tussen de talen schakelt, daar moet je investeren, dat de leerkrachten weten en zich vertrouwd voelen van hoe het werkt. Ja. En dan moet je niet meer tijd, je moet het anders inrichten. Bosaco é plataforma de Bonaire mesmo. Hoop je delinear que você está bezig com ele. Tem algum momento dado que lo que você delinear para lograr, deve ser um fim, nada não chega num fim sempre. Pero você também move para outro terreno também. Por exemplo, nós queremos saber uma vez que logra, que reconhecer, uma vez que o manejo de pavimento está acceptado door de straat, etc. Também é condicionam para executar. Você lo vai de veterano também ou você Sim, tem coisa que também tem diferente, manco pia começa a seguir trari, budget. Uma vez que tu consegue não conosco para a execução de acordo intergovernamental que dá claro. Tem uma coisa que tem de vai suceder riba termino cortico para largo tempo. Por exemplo, material para escola, método, tá com como se trabalha antocar outra claro. Curso não para maestra, não. Tem de seguir trabalhar riba e coisa nem. Curso que também me lesa, só uma lesa, Joana, sua apresentação que também tem amanhã, que é escribe, que é coisa que nota coisa, que está suceder riba tá toma tempo para você bom, você dune seu tempo, dune sua preparação, pois me te quer que nós tem bastante trabalho, bastante tempo, até para nós bem começar a pensar riba aqui com outro. Taparse, of eigenlijk dat is broma, o Bonaire está tomando leading role in het hele proces aqui. Correcto.
parte, sì. No, sì. Ah, mi sa ta. No, Ok. no, affirmativamente. Corsau. Basta per riconoscere Corsau. No, mi sa che io corso si vede come lo materiale. Aruba cu Lo que me quiero... Corsau também está Sí, pregunta porque así está. Então, assim, é trabalho mais duro, mais forte, mais resultaatgericht. Se é outro isla também. Kumisa kana de mesmo rumbo. E of bisa tende, e rumo wo Santa Clara não está met canal. Inang tá mirando Sì, você aqui tem coisa remarcável sobre o acordo intergovernamental para papamento na Bonaire. Tá com de estipulação da meta na atividade concreta mencionada com também bom cooperação entre Aruba, Corsau e Holanda. Ministro. Sim, está atendendo para mim. Naturalmente, nós somos sempre para deputado de enseñanza. Sim, de Bonaire tem. Sim, tá. Tá, ministro. Ok. Holandês. Que bem, é acordo mesmo, Holanda também começa bem melhor cooperação. Passou, tá lógico, passou a mim que bem quanto linguista tem no momento aqui na Bonaire. Então, quanto tem na Corsau, quanto tem na Aruba, se põe a cabeça junto de pipite, tem três fortes. Então, pensei, nossa boca, sem dúvida, para bem é, local que nós chamamos Parlamento dos Estados Unidos, União de Parlamento, para bem é União de Parlamento. E não tem ainda. Não, e não tem ainda, para sombra, botem com regra coisa no nível de ministro. Então, pois, se a Holanda afirma é acordo aqui, danificar com o Salvador, botar querer que a Holanda, ministro holandês, também toma uma iniciativa para chegar na sua responsabilidade para chegar na colaboração que dois outros ministros lá de Corsau com de Aruba. Esse é também um processo que não se faz. Pero nós estamos preparando. Esse é o que diz assim, que me tá bom para explicar que tem acordo intergovernamental, a OLBA nombra uma comissão para preparar o nome de OLB e para OLB vamos a diferentes ações começam a tomar lugar. Ok. Então nós estamos preparando, tem a presidente da comissão e também a parte de nós estamos preparando União aqui. Wat voor expertise zou nodig zijn om dit allemaal, als het dus zich verder concretiseert, om de voorbereiding te treffen, omdat het proces lang gaat duren, dat weten we allemaal. Wat voor expertise hebben we nodig? Ja, nou, ik denk aan die ene kant, die expertise is er al. Dus die mensen hier, die weten zelf wat te voorkomen, omdat zij het zelf hebben ervaren op school en weten dat was niet prettig, dat was niet een prettig gevoel. Ik kon de les niet volgen, ik was niet goed in wiskunde, maar eigenlijk was het begrijpend lezen. Want wiskunde was prima. Aan de andere kant vraagt het om coördinatie, wat je zegt, die cabeza junta met elkaar. Koppel bij elkaar. Samenwerking, om samenwerking te organiseren. En wat het natuurlijk dan voor het onderwijs, nu spreek ik niet voor die andere sectoren, vraagt het natuurlijk om professionalisering van leerkrachten. Dat betekent niet dat het helemaal van buiten moet komen of zo, maar in elk geval de ruimte geven, zodat leerkrachten zich op het gebied van meertalig onderwijs en die implementatie daarvan kunnen professionaliseren, zich vertrouwd kunnen maken en dan eigen kennis. Want je moet eigen materiaal maken met elkaar. Je moet niet het boek van Nederland altijd gaan gebruiken. Je moet een eigen materiaal en eigen kennis verzamelen. En dan het laatste punt is, als je iets gaat doen wat heel innovatief, wat eigenlijk dan Bonaire helemaal zou onderscheiden van die andere eilanden, zou ik dan zeggen, dan moet je te gaan monitoren. Dus je moet ook onderzoek doen, een soort van flankerende onderzoek doen, longitudinaal, om te kijken, leren dan de leerlingen nu dat het minder Nederlands is, bijvoorbeeld? Leren ze slechter Nederlands? Is het echt zo? Want dat hebben wij in Friesen niet gevonden. Minder Nederlands, hetzelfde resultaat. Dus is het hetzelfde hier of niet? Dus je moet het gaan monitoren om echt uitspraken te kunnen maken van, kinderen hebben 3 jaar nodig om de taalontwikkeling in het papiamento omhoog te kunnen doen of zo. Om dan aan het eind terug te kunnen kijken en zeggen, oké, het model moet zo en zo worden geoptimaliseerd, zodat het in de eindfase kan. Maar dat is mijn vraag, heel gelukkig dat je dat stelt. Is ons referentiekader het niveau van Nederlands?
Of is onze referentiekader de ontwikkeling van de persoonlijke intelligentie van het kind? Wacht, pergunta die. Nou ja, een beetje afhankelijk van ons. Ja. Je zegt ons referentiekader. Die van mij, van het onderzoek, is natuurlijk een gezonde meertalige taalontwikkeling van kinderen. Precies. Die met de doelstelling, wat we noemen multiliteracy. Dat je geletterd bent in 3, 4 of meerdere talen. En daarmee kun je ook weer een 5e of 6e taal erbij, want je weet hoe het werkt. Je hebt de taalleerstrategieën. Ja. Als je kijkt vanuit de overheid of vanuit andere mensen, die hebben een heel andere doelstelling. En nu is de kunst, hoe kunnen wij matchen, zodat het eigenlijk vanuit de persoonlijke ontwikkeling van kinderen de einddoelen en alles niet kapot maken. Dat het niet tegenwerkt. Ja, want dat zal een van de eerste verzet zijn van mij. Ja, maar je leert me 4 talen, maar ik kan niet op de Nederlandse universiteit bijvoorbeeld. É coisa interessante trovo para sombra não lo virá que tem manejo que tem desarrollo de não virá que tem manejo de idioma. Então, de manejo de idioma, todo tipo de pergunta na que me se quer contestar, para ter bom visa que o orbo borrasse X, botar X como resultado. Então, botar usa, para visa todo outro ingrediente na que tem outra regra na para lograr que we não coisas separadas. Nou, met dat het is holistico. Een vraag. Als ik in Friesland zou willen werken als onderwijzer, wat zijn de vereisten? Want dat is, ik ga dus terug wat jij net zei, van je moet dus de leerkrachten ook gaan professionaliseren, ook gaan bekendmaken. Ja. Maar we hebben het eenmaal tekort aan leerkrachten, dus we zullen mensen moeten invliegen. Ja. Nou, wat voor eisen stel je dan aan zo'n multilinguaal systeem? Nou ja, als je in de 3-talige scholen in Friesland werkt, dat is ongeveer 18 tot 20% van alle basisscholen zijn 3-talig. Dan moet je natuurlijk een extra bevoegdheid halen voor Engels, die Cambridge diploma, en voor Fries. Als in het regulier systeem, maar dan met Fries erbij, als een van de talen, dan moet je een soort van bevoegdheid hebben. En het was daarvoor, waren die mensen die het echt wilden, die konden het halen. Of bij de leraaropleiding, waar ik werk, die in Heilstenden, of bij de AFOEK. Ja. Maar nu hebben wij met de provincie Friesland afgesproken dat alle PABO-studenten die in Leeuwarden, dus de hoofdstad van Friesland, komen studeren bij de NH Oostenden en de PABO doen, moeten zij de bevoegdheid voor het Fries halen. En dat betekent van 5, 6 per jaar, exoten die daar het Fries deden extra, tot 200, 300 studenten die wij in de vol- en deeltijdopleiding krijgen. Niet alle Friestalig, ongeveer 50%. En sommigen komen van de Randstad en denken, moet ik hier Fries doen? Nou ja, jammer, is gewoon zo. Dat is onze leraaropleiding, meertalig. Meertalig, dus dat wordt dus, oké, prima. Dus dat wordt ook wel... Nou, para mim isso tem satisfação. Para mim isso assim, agora que nós dançamos, assim, mas batia luta. Então, pero se esse luta traz lugar, então bem satisfação. Me quer dat solucionar zo. Dat bem de Holanda, para saco é põe resultado. Então, assim, é papiamento. Agora que não tem esse incentivo para se ser. Não, me sabe, pero botar nos próprios opleidings LOFO, também lo mesmo é adaptar isso mesmo. Você viu que sim, uma coisa por seguro, nós estamos criando com ele para determinar até que nível LOFO temporário. Agora, a gente acaba LOFO, naquele nível de papiamento acaba. Então, que nível de didática acaba. Isso também tem um aspecto, não? Também são de Aruba, não? Também são de Aruba. Então, que me disse, pouco a pouco nós podemos chegar a compreender outra coisa que não então me dá roupa quando nós de UNB pensa como é que é bem dito aqui na guerra assim, mas se nós podemos chegar a compreender outra, então nós fija nível de papiamento, de domínio de papiamento que muito tempo acaba novo com ele. Ok. Of IPA. Oye, de modelia. Não tem nem, não, ela serve. Ok. Não, dus in verdade nós precisamos começar a preparar-se para se acaso, para se acaso não, ter certeza final que nós também assim. Não é por se acaso mais, é fácil nós para chegar. Nossa facilidade. A que está ondersteuning, nós está buscando encuesta, etc. By the way, que dia está publicar a encuesta? Você vai adorar também ter oyente? Oyente, bota na linha. Vai adorar. Ja, bota na linha. Boa tarde, Dabu Evital. Boa tarde. Então vai explicar com o holandês, então me dá papel de pavimento da. Papiamento é bom. Não, tem. Então, ensinança, eu quando tem uma ensinança, onderwijs, é na holandês.
Este es un sistema. Pero no het idioma para educación para el papamento. Opvoedentaal is in het papamento. In het papamento, omdat de mensen die wonen hier, komen uit oorspronkelijk van de papamento afkomstig, die spreken de taal papamento. Maar de onderwijs voor ons is het systeem in Nederlandse taal. So, mijn vraag is nu, hoe kan dat, hoe dat possible, hoe het systeem, hoe dat papia match papamento com holandês, com het systeem erbij. Hoe gaat het daar om? Met papamento en Nederlandse taal voor de Bonaireaanse bevolking. Omdat mijn opmerking is, wij blijven steeds houden met de koloniale verhouding met de taal in onze leven, samenleving op Bonaire. So, ik denk, het is niet zo normaal. Omdat wij hebben onze taal is papamento, ons propio idioma papamento, maar wij moeten leren een andere taal. Maar ja, de meeste mensen kennen niet de Nederlandse taal zo goed op Bonaire als ze kijken als onderwijs in de school. Maar die voeren niet zo goed uit op zoals het niveau van de Nederlandse mensen. Oké, moeten wij eens je pregunta. De botsing, in feite... Heb je het begrepen? Half, ja. Ja, in principe, in feite herhaalt hij zeg maar de historie. Ja. De botsing tussen een papiamenstalige gemeenschap die onderwijs krijgt in een Nederlands systeem door Nederlandse leerkrachten. Ja. Hoe ga je dat verhelpen in principe? Nou, daar spreek ik ook morgen over. Dus je hebt het systeem je kunt het systeem meertalig doen, maar je kunt natuurlijk die mindsets van mensen niet meteen veranderen. Ja, nee, dus er is een koloniaal verleden en helaas niet echt verleden, maar in elk geval een geschiedenis daarvan. En dat is eigenlijk mijn 4e boodschap morgen op het congres, is dat in zo'n systeem moet je het meertalig maken, je moet het meerjarig maken, je moet professionalisering werken, maar je moet ook expliciet werken aan het koloniaal verleden. Als je dat gewoon onder ondersneeuwt. Ja, en gewoon impliciet van ja, dat weten wij allemaal. Dat gaat niet werken, vooral voor jongeren die in de puberteit komen en met identiteiten te worstelen. En dan kunnen zij ook helemaal polariseren, op die ene kant gaan. Dus je moet het eigenlijk van begin aan in maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschapsonderwijs, dat is ook heel hot topic in Nederland nu. Civics, dat moet je dan eigenlijk doen. En in de literatuur wordt het genoemd decoloniality. Dus het dismantling of power relations. Oké. La mi terreno proprio per questo celular non lo chiedo sì. Oye, Bodalia. Buon tardi, felice tardi. Sto parlando con Amelia Pitanella. Aha, Amelia. Aha, llega un tema que tenía en der to my heart. El papiamento sí me talagé in het midden. Sí. Pero è parte di meertalig onderwijs. Ja. Me takere ku no stava ta promi con nos tempo. Na 2005 ku Lydia Emerenciana no sahasi onderzoek ku junto ku tour maior na inwoners na di Bonaire no sabay check ki idioma nang loke panang yunang of na nieto nang hanyales. Maioria gente geeft aan ku certa multilingual, dus dan que mais ku língua passou eceita e kracht ku nos team. Agora que vou por vista de verdade ku tahasie, pero não da verdade, espanhol é jovem ku acaba escola agora que e não por baina e país, vosso papiamento of su espanhol explícito na nível alto. Vooral espanhol eu tenho que tomar ano de retraso, de volta turcos na espanhol, depois para eu vai de profissão que Bota papia, me interrompirá. Bota papia, são que escolhe para estudar de programa na Venezuela, Costa Rica. Of Mexico, okay. Kunanta, espanhol, e jovem tá ganhando. Não tem nível, já. Não. Ok. Ok. Bang bang focus ribe inglês Tampouco, me tá mezclar com holandês. Dus tá qual língua nós também está sendo, tá conta traduzir.
pero sim a lenga de verdade, como por papel fluente, para por escrever de uma maneira que está amplo, não. Dus eu jovem também foi aqui, vai mercado, vai outro caminho, e tenho que passar full aia, com maior tenho que sacar foi pocket, para não por voz ensinança. Dus se a ideia tá para cambiar esse aspecto, a mim lo visa começar ayer. Mas danke na turbo invitado, noite turcos bom. Danke, Amelia. Netamente certa é intenção o agora que vou pensar que o idioma não funciona banda de outro, então tem via contra outro, vamos se tem que propagar, lego mais papamento holandês ou tem que pensar não, eu não sei inglês, se não está tratando contra outro, banda de outro, então a intenção está netamente para chegar nessa situação que ainda está tratando com outro. Passou se me sim um coisa papamento, não se me saco que eu tenho microfone, então eu não vou explicar na chinês, vou descrever para mim, não te sabe a palavra microfone, não se precisa changu, na mão de papel, na chinês. Então que não se ganha mais tempo não, então é muito está compreendendo sobre essa te sente objeto microfone que não se ganha tempo. Sim, mas é sua discussão. Sim, mas é tempo que não se ganha. Esse nós estamos usando para profundizar. Ok. Bom, de para sombra, carbon. Você aceita traduzir ainda, não? Você tem nível de traduzir isso ainda. Pero carbon, certa habilidade, nós assim certa habilidade de idioma, nós assim tem idioma. Sim. Agora que por lo general nós assim tem holandês. Sim. Então me se descrever em cos, kiko. Se não se é na papimento no modo de papia, tá aplicando, não está aplicando. Mas só te quer mesmo regra, não te quer mesmo habilidade, te quer mesmo maneira de proceder. Tá aplicando, não está aplicando. Antes de ser trobe, tá ele qual te quer que o Joana Bisorado passar de estratégia não para em outro idioma. Maar como deu? Se vas feito botar no meu idioma, mas te ans boting. Dus de vrees die zij, dus die inbeller is dat het niet alleen blijft bij het vertalen naar een andere... Je vertaalt nooit in een meertalig onderwijssysteem. Want ze zeggen, het niveau van die andere talen wordt toch niet bereikt als die kinderen moeten gaan studeren, bijvoorbeeld in Spaans sprekende gebieden of Engels sprekende gebieden. Het niveau is dan niet bereikt. Nee, maar dat is van een onderzoek nooit bewezen. Als een goed meertalig onderwijssysteem is opgezet, bereiken de kinderen altijd significant hogere niveau in alle talen en kunnen dan op de universiteit kiezen van een van de talen van het model. Dat is in Amerika longitudinaal onderzoek met meer dan 20.000 jongeren die in tweetalig systemen waren. Dat zijn wat wij noemen de two-way immersion, dus dat je alle talen echt een plekje geeft in het onderwijs longitudinaal. Die hebben het beste gedaan, in onze drietalige scholen ook. Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan op meertalige scholen met Portugees, Spaans, Italiaans, Turks in Duitsland gedaan. En daar waren ook de kinderen hebben minder tijd voor elke taal en bereiken toch grotere resultaten. En dat kan omdat meertaligheid, die talen elkaar versterken als het onderwijssysteem die voorwaarden, die ramenvoorwaarden schept, dat die kinderen dat natuurlijke vaardigheid gebruiken. Zoals ik ben 3 uren op Bonaire. Zou ik mijn Portugees en Spaans en zo moeten onderdrukken, zou ik niks van begrijpen. Wat heb ik gedaan? Alle talen geactiveerd, elkaar versterkt om jullie te begrijpen. En het werkt, maar het moet vanuit school. Er moet een uitnodiging komen dat die kinderen dat kunnen en willen doen. Dat ze zich niet schamen, dat ze niet bang zijn om het te doen, omdat het alles in het Nederlands moet. Ja. Dat is het. Dus de vrees dat zo'n economisch sterke taal het papiermento verdringt, is niet, zeg je dat, is niet gerechtvaardigd. Nou, het hangt vanaf hoe die scholen dat implementeren natuurlijk, maar een goed geïmplementeerd meertalig onderwijssysteem, daar moet niemand bang zijn dat één van de talen geen plekje heeft of minder wordt. Nee. Dat hoeft niet. Maar nee, maar dat is Engels, je moet je dan bobo. Sim, bem sorry. Maar we gaan parar, we gaan bolomba, você. Oye, te botar linha. Sorry. Sì, Montari, no? Montari. Rapidamente, me quiero pedir un idioma, idioma estrangeiro, você se a base de escuchele, sim, ou a base de ler, sabe, de idioma. Segundo o pensamento vai atrás, pero esse é problema que nós serviço sempre que antes não dava dominar o idioma na mami ou portanto o pensamento vai para trás. Você te pergunta o que assim?
Oké, de vraag die zegt, je kunt een vreemde taal goed leren door te luisteren en te lezen. Lezen is heel achteruit gegaan in onze gemeenschap, zegt hij. En dus vraagt hij of dat wel een oorzaak kan zijn dat het niveau van de andere talen minder is geworden. Ja. Maar het probleem is niet alleen maar hier, is ook in Nederland. Nederland is in een internationaal onderzoek staat het heel laag qua leesniveau van kinderen en ook leesmotivatie en leesplezier. Er zijn 3 variabels die worden onderzoekt, die elkaar natuurlijk... Nee, ik zeg, ze zijn overgestapt naar het spelletje. Ze zijn overgestapt naar swipen, scrollen, Tinder en ik weet niet wat wij allemaal doen, maar niet echt lezen. Die lezen wel, mijn zoon, hij leest de hele dag, maar hij leest die kopjes. Het is niet die deep reading, het is kopjes lezen, heel snel weer verder scrollen, ook met een medium, met de interactie met een telefoon of een iPad, bevordert dat je niet diep gaat lezen, want je kunt heel snel switchen. Terwijl als je een boek hebt, dan blijf je gewoon bij het boek of je moet opstaan om een ander boek, moet je kijken naar de bibliotheek, heel veel werk. Maar met zo'n iPad heb je alles in. Ja. Dus de discussie is het, en wat wij nu, waar iedereen in Nederland ook mee bezig is hoe kun je eigenlijk leesmotivatie en leesplezier eerst omhoog krijgen, zodat begrijpend lezen ook omhoog. En als je begrijpend lezen, vaardigheid in begrijpend lezen hebt in 1 taal, nou het liefst dan jouw sterkste taal, zeg maar. Ja. Die kun je transfereren naar alle andere talen. Mijn zoon is naar Nederland gegaan in groep 5. Ook meteen doodgecitoed, na 6 maanden. Slechte resultaten natuurlijk overal, die armen. Hij zei, ik zal hier nooit iets meer nooit meer bereiken. Maar niet begrijpend lezen. Hoezo? Wij hebben heel vaak in het Portugees voor elke avond heb ik 3 boeken gelezen met stemmetjes, met dit. Dus hij had heel veel plezier, omdat het gewoon heel leuk was om mama te lezen. Zijn vader heeft heel veel in het Duits gelezen. Dus het begrijpend lezen, dat je luistert, vragen stelt, dat je weet dat je het morele in het verhaal zoekt, dat je daarna nog spreekt. Was hij echt boos? Was hij niet boos? Dat je dat met elkaar doet, ook als sociale happening. Dus niet alleen maar het act van het lezen, maar het daarvoor, tussendoor en daarna daarover spreken en je mening uiten over het verhaal. Dat versterkt. Dat versterkt de motivatie en het leesplezier. Dus hij had meteen VWO-niveau, na 6 maanden, begrijpend lezen, Nederlands. Nou, omdat je dat kunt transfereren. Ja. Dus die basis moet je scheppen en dan kun je heel makkelijk naar de taal. Dan gaat het meer om de woordenschat en de tekststructuur erbij. Maar dan weet je al wat lezen is en hoe het werkt. Boa invitação, final. Feliciano, a começar a zoar braça, acaba. Nós temos 1 minuto para me bisa invitar a rende a trobe. Você escuta nossa conversação, hope interessante, mas ambos também entende mais em profundidade, tocante de multilingualismo, translanguaging, e não quer assim participar, subiriba academiapapimento.com e registrar amanhã tarde 4 horas na Plaza Resort. Nós vamos começar em ponto, para sobre a sala de chega no tempo, para nós não querer trobar essa sala cada viagem de que a porta será para sobre chegar lá. Danke. Na Rubem, danke na Joana. Succes, éxito amanhã. Botar weer o Cosmo. Danke na você também pela oportunidade. A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay dilante, no lo olvida con lo que bocina, nunca, nunca, otro poquita, no lo olvida con lo que bocina, nunca, nunca, otro poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay dilante.